Ovo je Kafe Politika podcast, gde razgovaramo o politici u Srbiji, odnosima u regionu Zapadnog Balkana i savremenim međunarodnim problemima. Dobrodošli u Kafe Politika na šolju Amerikana, deo podcasta u kojem naši gosti govore o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i američkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici. Ako želite da saznate ko će pobediti na najbitnijim izborima u svetu i kakva će biti budućnost američke politike na Balkanu, ovde se možete upoznati sa najnovijim trendovima. Sa vama su naši eksperti koji vam omogućavaju najnovije uvide u svet Amerike. Milan Krstić i Stevan Nedeljković. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Amerikana. Danas imam čast i zadovoljstvo da razgovaram, verovali ili ne, sa Milanom Krstićem, docentom na Fakultetu političkih nauka i da ne nabrajamo titulje dalje. Titulje. Ovo sam povukao zbog Partizana, malo na albansku. Šalim na stranu. A tu je ovaj čovjek koji se smeje. Evo i naših. Evo i naših i to u pravom smislu te reči. Marko Dašić, također docent na Fakultetu političkih nauka i sad ono što ide na kraju, ponosan otac dvoje divne dece. I partizanovac, to je vezano i za Albaniju, ali sad to nije ni bitno, pošto ovo nije regionalno. Dobro, ja sam mislio da si ti više ovamo iz Kišnice, ali ne, to je ovaj drugi učesnik, ali nije ni bitno sad. Ne, to je meni deda iz Sušice, a Kišnica je odmah posle, ali dobro, blizu je to, nema veze. Dobro, to sam ja nešto pomešao, ali da se mi vratimo na temu koju nismo ni rekli šta će biti. Danas razgovaramo o temi koja je zaokupirala zaista svetsku javnost, a to je Donald Trump. Zapravo to je čovjek koji evo već 7. ili 8. godinu puni stranice i New York Timesa, i New York Posta, i Washington Timesa, i Washington Posta, i Blica, i Alo Informera, i tako dalje, i tako dalje. Suština je da gde god da se taj čovjek pojavi, zaokupira pažnju i mislim da nam je gotovo izvesno on ubacio u diskurs onu čuvenu prvi put u savremenoj istoriji. I zaista, kod Donalda Trumpa sve jeste prvi put u savremenoj istoriji, pa tako sada smo došli do situacije da se protiv njega podiže 34 tačke optužnice za različita krivična dela, što je prvi put u istoriji za jednog bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Donald Trump je prošao 2 impeachmenta, odnosno 2 borbe za opoziv, ali sada izgleda da je ušao u jednu vrstu problema sa pravosuđem Sjedinjenih Američkih Država iz kojih neće moći političkim marifetlucima ni na koji način da ispliva. Sad, ovo jeste prvi put u savremenoj istoriji, ali pitanje za vas, drage gospode, jeste da li je samo podizanje optužnice za vas predstavljalo iznenađenje? Za mene u jednom pogledu ovo jeste iznenađenje, zato što nisam očekivao da će u ovom procesu prvo doći do podizanja optužnice. Čak i neki liberalni kritičari u okviru Sjedinjenih Američkih Država smatraju da je podizanje optužnice u ovom konkretnom postupku pogrešno zato što deluje da tu imaju najmanje šanse za uspeh tužilaštvo i zapravo da je u tom kontekstu možda ovo obeshrabrujuće za ostale postupke koji će možda nekad okončati takođe podizanjem optužnice, možda i neće, vidjet ćemo, ali svakako vode istražne radnje, a to su postupci pred Saveznim sudom u vezi sa navodnim pokušajem, odnosno sa upadom prevashodno 6. januara 2021. godine u Kongres pristalica Republikanske partije i sumnjam da ih je organizovao Donald Trump, znači s tim u vezi se vodi istraga protiv njega. Zatim se vodi istraga pred državnim sudom, dakle na nivou Savezne države Džordžije u vezi sa njegovim zahtevom da se obore rezultati u Džordžiji predsjedničkih izbora 2020. godine ili kako je on to rekao, nađite 1000 i nešto nedostajućih glasova kako znate i umete, po čemu postoji
procureli audio snimak i još jedna važna istraga jeste takođe federalna u vezi sa činjenicom da nije vratio, odnosno da nije rukovao kao što je predviđeno zakonom, klasifikovanim poverljivim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. Sad ova treća je možda bila još gora iz političkog ugla da je podignuta u ovom trenutku nego ova koja je podignuta pred sudom države New York, zbog toga što u vezi sa nepažljivim rukovanjem federalnim spisima postoji još jedan čovek koji je trenutno odnosno za koga se sumnja da je to isto uradio i čak su pronađena dokumenta i bile su istrage s tim u vezi i ulazilo se na njegovo imanje. Možda i dvojica, ali jedan koji je trenutno predsednik SAD, to što je najvažnije, to je Joseph Biden, doduše to se odnosi na period dok je bio senator i podpredsednik, ali sve jedno. I sad da je protiv Trumpa podignuta optužnica za ovaj proces i formalno to bi tek bilo posmatrano kao hipokrizija zato što znamo, odnosno ima dosta dokaza da se tako nešto dogodilo i u slučaju Josepha Bidena. Znači, to bi jedino bilo gore. Za ovaj prvi proces, kad kažem gore, ja ne mislim uopšte ovde iz ugla pravosuđe i odgovornosti, govorim iz ugla političkih implikacija i zašto oni koji smatraju čak i sa liberalne strane da je Donald Trump odgovoran za mnoga nepočinstva misle da nije bilo dobro u ovom konkretnom slučaju u državi New York prvo podići optužnicu, zato što tu ima mnogo problema prvo u vezi s tim kako se došlo uopšte do podataka u vezi sa ovim slučajem, da je ono uglavnom bazirano na svedočenju već osuđenog i vrlo kontroverznog advokata Michaela Cohena, da se čekalo dugo, da je podignuta optužnica u nevreme po mišljenju mnogih, u smislu da će samo dati dodatni boost Trumpovoj kampanji, a da će možda otežati istražne radnje drugima. Dakle, verovatno bi po mišljenju nekih liberalnih teoretičara, odnosno liberalnih pravnih komentatora i političkih, trebalo da se sačeka sa istragom u vezi sa upadima 6. januara u Kongres i ovim istragama u Džordžiji. Imaju i neke druge istrage koje se vodale, ove su ključne, a da se ne izleće sa ovom istragom prerano, tako da u tom smislu mi ovo jeste iznenađenje. Jasno. Da se ne bavimo sad teorijama zavere, kontroverzama i tako dalje, a puni su ih bili novinski stupci, zašto da ne? Ili što bi rekli ovi naši prijatelji odavde, porke no. Pučanstvo to voli, što bi rekli naši zapadni prijatelji. Da. Ali hteo sam popričam iznad svega sa vama o efektima. U smislu kakve posledice samo podizanje optužnice i sama činjenica da će Donald Trump dobijati, pa možda još više, ako je to ikako moguće, medijske pažnje nego što je imao do sad. Šta sve to može da zna? Naravno da mi u pogledu presude ne možemo da budemo potpuno sigurni, naravno da ne možemo da znamo ni trenutak kada će se taj postupak okončati i da li će na neki način sputati Donalda Trumpa u konačnici uopšte da bude kandidat na predsjedničkim izborima, ali ajde da vidimo na osnovu onoga što sada znamo kakvi su ovi inicijalni efekti koje proizvelo podizanje optužnice. Milanče, izvolite. Što se tiče inicijalnih efekata, najvažnija je stvar da će ovo biti vetar u leđa Trumpu u kampanji za predizbore ili primarne izbore, primarise koje on započeo 15. novembra 2022. godine, u kojoj su za sad formalni kandidati, pored njega još Ramaswamy i Nikki Haley, i to je trenutna situacija, ali će izvesno tu biti još kandidata i imajući to u vidu da se tek očekuje mogući ulazak nekih ozbiljnih protiv kandidata kao što je recimo Ron DeSantis, ovakva situacija je bila veoma bitna za Donalda Trumpa zato što su svi oni morali da ga podrže. Niko se nije usudio da ga kritikuje, dakle čak i oni republikanci koji su bili vodeći protiv njega, odnosno koji su ga javno kritikovali, sada su se ili suzdržali s tim u vezi ili su ga čak kao Mitt Romney koji je glasao 2 puta za njegov opoziv podržali, odnosno rekli da je ovo politički proces protiv Donalda Trumpa. A htio sam da popričam još nečemu. Ti si solidno referencirao na Republikansku partiju i šta bi moglo nju da snađe. Sa druge strane, Marko, da li demokrate ovo što se dešava sada dočekuju sa ushićenjem u pogledu političke borbe 2024. godine ili su oni na neki način obazrivi? Suština je li Donald Trump poželjan kandidat, demokratskom kandidatu na predsjedničkim izborima 2024. godine?
Ne znam zašto meni ova teža pitanja u odnosu na Milana, ali pokušat ću. I sam sam to primetio, a to zato što si mi kume, znaš. Ja sam ustupio mesto da sedne ovamo, čisto da podsjetim, čovjek samo se ponaša u skladu sa... A ti si ga kritikovao što nije donao kafu, da počnemo od toga, referencirao si na njegov ulazak malo, ajde, nećemo sad... Dobro, da ne pričam pred decima. Okej. Znači, Milan se bavio koruptivnim radnjama kao Trump, a ja sam bio za neki red kao Nixon. Ali dobro. Teško mi je da odgovorim na ovo pitanje zato što ja nisam najsigurniji da li bi za demokrate bilo dobro da Biden bude ponovo kandidat i često kada razgovaram sa bilo kim na ovu temu koristim jednu analogiju iz sredine 70. godina, doduše tada iz republikanskog tabora, kada se verovalo da je već tada 76. godine Reagan bolji kandidat od Forda, ali da je nekako po inerciji, zahvaljujući establishmentu partije, Ford ipak bio kandidat koji je izgubio izbore. Naravno, Reagan je u narednim izborima 80. da bi 81% zaista predsjednik pobedio na tim izborima. Dakle, to su bili primarisi koji tokom trajanja nisu odlučili o pobedniku, nego se tek na konvenciji odlučivalo. Mislim da će demokrate zateći slična sudbina u susret 2024. godini i to mislim naročito u kontekstu što demokrate zaista imaju, iz moje perspektive, iako nisam ni građanin, ni birač, ni član demokratske stranke, bolje kandidate. Srbije. To je sad nova demokratska stranka. Da, jasno. Tako da, to je preduslov da uopšte ocenjujemo da li je Trump dobar, poželjan ili nepoželjan protiv kandidat. Ako se ponovi izborna trka iz 2020. godine, sumnjam da Biden to može ponovo da pobedi, naročito zato što je Trump imao rekordan broj glasova odmah iza Bidena. A Biden je imao rekordan broj glasova zahvaljujući mobilizatorskoj funkciji koju su demokrate odlično izvele i odlično su je izvele zahvaljujući generisanju straha od Donalda Trumpa, čije su rezultati mandata, njegov legat, bili sveži. Sada se to pomalo zaboravilo. Trump postaje žrtva. Dakle, Trump ulazi u 2020. kao neko ko je nosilac, stanovnik Bele kuće, koji je bio napadan, uspevao je da se odbrani, dakle, izlazi sa određenom snagom, pobedio COVID, pobedio 2 opoziva, pobedio, ne znam ni ja, sve političke spletke, Millerove izveštaje, dakle, sve vreme se bavio nekim, kako bih rekao, preprekama koje nisu bile vezane za njegovo obavljanje funkcije. A sada imamo jedno povlačenje pre napada Donalda Trumpa i mislim da njemu, njegovoj političkoj karijeri, osim ako zaista ne bude osuđen, idu u prilog ovi krivični progoni, kako ih on naziva. On je pravac iz suda otišao u Mar-a-Lago da je okupio svoje pristalice da im se, dakle, napravio je klasičan predizborni miting. I kada ste slušali pesme koje su se puštale tokom njegovog ulaska u salu, išle su pesme Rebel, Rebel. Dakle, neko to ozbiljno osmišljava i vodi računa o svakom detalju i on pokušava sebe sad iz uloge žrtve da prebaci u ulogu snažne ličnosti koja je u stanju da pobedi ogromnu mašineriju koja se urotila protiv njega, a koja je oličena, kako on kaže, u administraciji Joea Bidena, iako se Biden, po mom mišljenju izuzetno mudro, nije oglašavao i izjašnjavao u vezi sa procesom koji je započet protiv Donalda Trumpa. Kao što sam rekao malo čas da mislim da Biden nije najbolje rešenje za demokrate 2024. Isto tako mislim da Trump nije najbolje rešenje za republikance i s obzirom da sam neko u sve vas ovde svakako ko intenzivno prati izborne procese nekoliko, boga mi evo sad će i decenija unazad, više bih se radovao da pratim izbornu trku dvojice ili dvoje kandidata koji nisu Trump i Biden.
I ako bi mogo samo nešto, ovo što je kolega... Ništa do sad nisi rekao mi... Ne, samo, evo kratko ću, znaš, možda 5 minuta. Što je kolega Dašić rekao, ovo je mnogo važno. Da on sad predstavlja sebe ne samo kao žrtvu napada demokrata, nego žrtvu institucija koje su kidnapovale demokrate. Zašto je to mnogo bitno? Zato što je to vrlo prijemčiva tema za sve republikance. Republikanci generalno imaju skepsu protiv centralne vlasti i teže tome, dakle, da se izvrši ne samo supsidijarnost u smislu spuštanja na niže nivoe određenih odluka, dakle da ne može da se tumači da tipa Ustav ti daje pravo na abortus, nego je to na svakoj saveznoj državi da odluči da li ima pravo na abortus ili nema, dakle na što nižem nivou da se donose odluke, ali isto tako i da se što manje regulišu aktivnosti društvene, osim u određenim izuzecima u kojima su bili u kojima su uvek podržavali izdavanja za savezni nivo, a to je uglavnom bila vojska i FBI. Sad je zanimljivo da je Trump čak pozvao kongresmene republikance da oduzmu novac Departmanu pravde i FBI-u kako bi na taj način izvršili pritisak na njih da se otrgnu političkim pritiscima demokrata. Dakle, zanimljivo je da on ovde čak ide toliko daleko da je ono što do sada republikanci nisu radili, on poziva da se radi, ali isto to sve radi pozivajući se na isti ideološki princip, a to je ne smeš da budeš ti kao pojedinac žrtva vlasti. I on to sada pokušava da ukalupi u tu ideološku mantru da je otprilike ovde reč o tiraniji institucija nad pojedincem, a to je ono protiv čega su se borili i očevi osnivači i što je jedna od osnovnih polaznih tačaka Republikanske partije i tu mu je potencijalni mobilizacijski efekat dobar, naročito kod nekih neopredeljenih birača koji upravo strahuju od iste te stvari. Ljudi, još jedno pitanje za kraj, ali stvarno. Samo kolega, evo ja se odričem unapred. Pa evo može jedno pitanje. Može teško. Može jedno teško pitanje za kolegu. Pre nekoliko dana razmišljao sam o tome šta je neoprostivo danas u američkoj politici. Ako išta. Zašto? Zašto? Zato što je reč o hipokriziji jednoj opšte. Pa, okej. Pazi ovo sad. Nije to nešto što je kontinuitet američke politike. Prosto, mi imamo predsjednike koji su gubili zahvaljujući talačkoj krizi, odnosno neuspešnom rešavanju talačke krize. Imali smo predsjednike koji su gubili zahvaljujući tome što su izneli određeno obećanje, kao što je bio George Bush, stariji i pametniji, i na kraju nisu hteli da budu populisti. Preduzeli su ekonomske mere koje su smatrali da će doneti do ekonomskog boljitka i izgubili su izbore od toga. Danas imamo Donald Trumpa, a imamo i Joseph Biden sa druge strane, koji nije bezgrešan, daleko od toga. Ali imamo pre svega čoveka koji, ja sam mislio da posle 6. januara 2021. godine, svega što se tamo dešavalo, Donald Trump indirektno odgovoran za sve to, ako ne i direktno, prosto da nema političku budućnost, odnosno da je njegova politička budućnost iznad svega da nanosi štetu, a ne da donosi korist bilo kojoj političkoj partiji, odnosno vlastitoj političkoj partiji. Sad, krenuo si, Marko, sa hipokrizijom. Jel postoji danas nešto što je neoprostivo u američkoj politici? Zavisi kako se uokviri, kako se predstavi i kako to birači opažaju, odnosno percipiraju. Sad si u pitanju i obrazloženju naveo nekoliko primjera koje odmah mogu vrlo prostim analogijama da primenim na Josepha Bidena i da kažem da je on u prvim mesecima svog mandata pokušao da posreduje između Irana i Saudijske Arabije, naročito po pitanju Jemena i rata koji se tamo vodi i pokušao je u jednoj široj slici da ponovo pozicionira interese Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku. Vesti od pre mesec dana kažu da između Rijada i Teherana sada posreduje Xi Jinping. Šta je to? Vrlo prosto logikom zaključivanja, spoljno-politički neuspeh Sjedinjenih Američkih Država. Njegova čitava turneja Indo-Pacifikom, po mom mišljenju, nije rezultirala nečim što je bio njegov cilj u smislu osnaživanja savezništva Sjedinjenih Američkih Država. Tako da sve one talačke krize ili neispunjena predizborna obećanja koje su koštala narednih mandata, na primjer Georgea Busha starijeg i neke ranije predsjednike, tom logikom bi trebalo da koštaju i Josepha Bidena. Kad sam rekao hipokrizija, mislio sam na činjenicu ne samo da ne postoji kontinuitet i principijelnost
u političkom odabiru kod američkih birača, nego postoji izvesna hipokrizija i u hijerarhizaciji pitanja koja njih motivišu da izađu na birališta i da na osnovu njih donesu svoje odluke. Tako da mislim da ovi skandali, koji su u ovom trenutku zaista skandali, a koji mogu da budu pretočeni u pravosudne odluke sa snažnim političkim implikacijama, odjednom postaju važni za jednog američkog birača da osnaži svoju podršku Donaldu Trumpu ili da mu je potpuno uskrati, a nije, kao što postoji, sada mogu već da kažem, predubeđenje, činjenica da je, ne znam, Joseph Biden za vreme svoje administracije u svakom izveštaju predstavljao rast broja radnih mesta koje su novootvorena i samim tim smanjivanje nezaposlenosti. I ako ta dva stava samo ukrstimo, opet ćemo doći do ove hipokrizije koja znatno otežava predviđanje političkih ishoda u političkom sistemu Sjedinjenih Američkih Država. Sve je postalo dostupno, sve je na dnevnom redu, teško je razlučiti važno od nevažnog, teško je meriti jedno uzročno, da li će samo ovaj sudski proces Trumpu nešto da donese ili da odnese, ali u tome je sva čar i praćenja svega ovog, tako da teško je iznositi, naročito u ovako ranoj fazi, dakle, primaries još nisu ni počeli, ne znamo ni ko će se sve kandidovati, osim dvoje protiv kandidata Donaldu Trumpu, dakle imamo 3 kandidature unutar Republikanske partije, imamo snažno obećanje Josepha Bidena da će on ući takođe u predizbornu trku, ali je još rano. Ja bih, recimo, ako je danas sredina aprila 2023. ja bih ovaj razgovor ostavio za sredinu aprila 2024. Pa znaš kako, ja bi ovaj deo razgovora možda poveo i nešto ranije. Jer ja mislim da ćemo ključne kandidature imati do leta. Bar mi tako deluje. Ne, imat ćemo kandidature, ali u januara 2020. sam ja tvrdio da će Trump biti ponovo predsjednik, pa se onda desio COVID i onda sve ekonomske implikacije, onda Trump više nije predsjednik. Mislim, samo to hoću da kažem, svašta još može da se desi, nezavisno od ovih. Šanse su 50-50. To je najmudrije. Ajde uđemo malo u analitiku. Naravno da je bilo umesno postaviti i pitanje u umešanosti Srbije u optužnice protiv Donalda Trumpa, a to nećemo učiniti ovom prilikom. Hvala slušalcima što su toliko dobri da nas i dalje prate, pored ovoliko nekada fantastičnog, a nekada humora, da se pokriju oči i uši. Jedan aplauz za slušalce. I hvala Dušanu Milenkoviću za fantastičnu kafu. Prijetno i svako dobro. Hvala što ste slušali Kafe Politika podcast. Ostanite uz nas.